wayethelele ku-Adoniya ngoba wayengathelelanga ku-Abhisalomu. uYowabi wasabela ententeni kaYehova wabambelela ezimpondweni zesibingelelo. Verse 29. Ngoxelelwa ukumkani uSolomoni uYowabi usabele ententeni kaYehova nanko ekaleni lesibingelelo. Solomoni wathuma uBhenaya unyana kaYehoyada wathi iya umgwaze. Verse 30. Waya uBhenaya ententeni kaYehova wathi kuye, uthi ukumkani phuma. Wathi yena, hayi ngiyakufela apha. uBhenaya wambuyisela ukumkani ilizwi esithi, wenzenze ukuthetha uYowabi, wenzenze ukundiphendula. Verse 31. Wathi ukumkani kuye, siyabulela Nkosi Yesu ngelizwi lakho. Thixo namandla wonke moya ingcwele. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you. Thixo namandla onke moya oyingcwele thetha nathi ngalo. uNkulunkulu namandla ulibekile lakho lithathe. Thank you, Lord. uNkulunkulu namandla ongumkhonto wakho sekelile. Moya oyingcwele bekithethiso yakho. Yes, Lord. Jesus. Amen. Verse 28. Wafika walitaba kuYowabi ngokuba uYowabi wayethelele ku-Adoniya nakoba engathelelanga ku-Abhisalomu. uYowabi wasabela ententeni kaYehova wabambelela ezimpondweni zesibingelelo. Verse 29. Waxelela ukumkani uSolomoni ukuba uYowabi usabele ententeni kaYehova. Amen. Apha sifumana khona umuntu othiwa uYowabi. Lo muntu kuthiwa uYowabi into engiyithanda ngayo ngicela sisicuqa nje izimali zophinde usifundele xa uhlele ekhaya ngenxa yexesha. uYowabi apha sifunda khona sicela nje ndivule lapha kuwe. Sithola apha uve into ibitholakala ithe ukuba uyazingelwa, ukuzingelwa kwakhe uzobulawa. Watholakala ejonga apha zotholakala ebaleka yakho. Uthe esiva ezindaba zoba uzohamba uzobulawa, wathi mebheka wabona uba akazusinda ngoba ngahlala zama ukuzilwela akazutholakala esinda. Wathi ukubheka kwakhe kwakhona indawo lelisitulo boy now. Okay, is our boy is our uthethe ebhekayo watholakala wabona indawo ewutholakala isisibingelelo. Yena ingoyi umntu ebetholakala ehlala esibingelelweni, kodwa isimo sakhe simbethe watholakala ekhangela indawo apho angatholakala lungekho. Simfumana ngoku ebaleka, ubaleka umyalezo ophumileyo kuSolomoni kuthiwa makabulawe. Ukubalekela kwakhe indawo endiyithanda ngayo ubalekela esibingelelweni. Wathi ukufika kwakhe esibingelelweni udlule ukuza kwakhe waqonda ufuna ngqo isibingelelo. Isibingelelo kulapho inkosi yamakhosi ibihleli khona. Jesus. Wathi mayefika khona watholakala amadoda ehlaba. Amadoda ethi wahlala ebukhoneni benkosi. Wabona ukuba noma izinto ngaphandle zikhona, kodwa mandihambe ndiyofela ebukhoneni benkosi.
wakapelekwa yote noma dibulewe kodwa noma difila ndizofela kwenye indawo kodwa ndizofela enkosini ebukhoneni benkosi. Oh Jesus. Obantwana bam balayola abantu madoda abakafelanga kwindawo ezikhona ngaphandle besekhona indawo apho amadoda angafela khona besekhona indawo besibonakala ingathi zinhle kodwa wathi ukubheka kwakhe wabona amadoda ukufela kwindawo engenakhosi uzotholakala amadoda icala lakhe libalalwa kuye ibekumntu lo ebekenzika kuhle naye kodwa uthe azothatha isityabu watholakala amadoda esiye enkosini yaqala inkosi yaba seyimthethelela ebekafanelekanga yena ukuba amadoda atholakala eyohlala enkosini uthi ahlala nje enkosini unobubi bakhe into endiyithanda ngayo Amen. Uthe umefika wafika wabambelela ezimpondweni wathi umefika isithunya besithunyiwe umuntu ebethunyiwe uthiwa makazombulala wamthola efocuse ezimpondweni. Oh Jesus. Ingathi madoda ndiyambona uvuma konke kwakhe uvuma zonke izono zakhe uvuma bonke ububi bakhe watholakala wathi wavelayo ezombulala wathi umefika ufike ebambelele ezimpondweni. Hallelujah. Watholakala ejika wayothi kumkani lo mntu ndithume kuye akasamanga yedwa kodwa kunanto ngiyamengayo. Oh Jesus. Ndimthwala yena kodwa ndimfumana bambelela ezimpondweni ehlala bukhoneni bakhe yamkhwasa la ndoda wathi ndiphumi apha. Oh Jesus. Ndizofela apha ngaba ndiyabona ubukhali yebo wandibethela bona andisuke ulandawa Jesus. ndizofela apha yebo ufaka khona asilonke welithwela kusenkosini. Oh Jesus. Yajika la ndoda yathi kunento abakuphethayo utakaphumi webathandekayo kuyahlalwa enkosini. Oh Jesus. Uthe umefikayo akabona yena wabona ubukhona. Oh God. Uyabona ubukhona benkosi uthi isimo sivumelana nawe utholakala utanisuki apha ndiyafela apha. Oh Jesus. Nasekhona ezinye indawo wabona ngoba indawo zikhona lele ndawo ukuba ndihlale kuyo isimo sami sizolunga. Oh Jesus. Kuba lwasithatha ngayo yaso ungena ngaphezimeni lwasithatha ngayo yaso ngoba siyabona abafilayo kuyangena. Hallelujah. Khumbula unendoda uthiwa uElisha uyalia eyatholakala bayo Elisha solo Elisha eyatholakala ibhubha yabhubhisa bukhoneni. Oh Jesus. Ibambelele ezimpondweni Jesus. yathi noma ilale ufa kodwa amadoda yempatha uThixo. Oh Jesus. Wakhona umuntu abhubhileyo watheka imistake wayangcwatshwa Jesus. wendawo kakade ungcwatywa kwisitala senkosi. Bamshiya abangcwabile bathi mabasingene yababona sebecula zonke ingoma wahlakala amathambo esidumbu nesitala senkosi badibana nesidumbu sibalandela. Jesus. Njalo lo mntu lowa ebahlala kwalabafilayo
Singena sithwale Thixo. Jesus. Ngiyakuthina phakathi. Oh, Jesus. Ikakwendawo siyinyathelayo. Hallelujah. Jesus. Uma sinyathela. Awusanyatheli thina. Kodwa unyathela sithwalayo. Oh, glory to God. Baba salwana. Yeah. Abazohlala zibodwe. Jesus. Baba haleluya. Oh, Jesus. Baba salwana. Hallelujah. Sithandaza. Sihlala zibodwe. Shaka. Umuntu. Baba salwana. Masasishiya sonke tawa. Asibukane kade sika. Sibalala bukhona. Oh, Jesus. Hallelujah. Wathola ehlele bukhona. Hallelujah. Inkosi linde ukuba ndifune le project Oh, Nkosi yami. ezobuya kuthiwa lo bengithumela umthumeli esithi ngigqibile ngayo. Kulindwe report ebuyayo ukuba makathi xa buyayo lo abuye nesithole sithi. Oh, Jesus. Ukhumbule luhlele ezimpondweni. Uyakwazi ukufa into ekhona. Kodwa into ayaziyo ukuba bathandekayo siyafa noba siyakhona. Yeah. Kufa bathweleyo kufa bangathwelanga. Njalo. Kufa bathakathayo kufa bangathakathi. Jesus. Kufa basebenzisa amayeza kufa bangabasebenzisi. Yeah. Kuba wonke umuntu wasemhlabeni umele ukufa. Kodwa ayizolo lalowo. Uzotholakala amadoda azofa amabhemu. Kukhona impondo basibambile. Oh, Jesus. Uyabona ababambe impondo. Abasaziva amadoda izinto zasemhlabeni. Bayabezwa abantu amadoda bakhala ngezinto. Kodwa yena atholakala sibambela impondo. Kuba amadoda unembando. Jesus. Asibanjwayo. Ungahlala phansi cela umphisitulo. Sibe yithuku tata. Ngizothandaza ngegama lenkosi. Yabona ngizothandaza ngo. Kwesasikhathi uhlobo bekuphilwa ngayo kwiTestament entsha. Bekuphilwa ngehlobo. Bekukhona isibingelelo besikhona. Ngapha bekuhlatshiwe. Ithi leyo mvukuhlatshiwa kwayo ngapha. Ibuye ngapha kuzoqhunyiswa. Uqhunyiswe enkosini. So yena zange khethe entwinini. Wakhetha uyohlala khona kukhona. Yo. Jesus. So wafika uYesu. Cela iqala nje emva kanjalo sizothandaza izulibazisa yabeka kanje ngicela umnyamezelo umoya beka. Kwatholakala kusenziwa ngohlobo. Kukhangelwa imvu. Oh, Jesus. Engenasiphako. Glory to God. Indlela besikade madoda kuphileka ngalo. Njalo makufuneka kube khona izono zonke ezingxengxezwayo. Funeka madoda kuyokhangelwa imvu. Kuyiwe kuyizi kuyohlinzwa. Xa kuphunywayo kuyiwa kwiziko. Oh, Jesus. Kodwa abantu khona bebesona. Athathe wona amadoda ithembe ukuba yena ufuyile. Kodwa afuya kuba sengxakini khona la. Kutholakala amadoda funeka kuthathwe imvu. Engenasiphako engenakwantu. Itholakala izobekwa. Kuphinde futhi uqhunyiswe.
uthe kusenjalo kwaphileka kusekwesisini. So uYesu wafika bekade kuqhutywa ngolu hlobo. uYesu ufika kwakhe okay bayikho le bakhala intaba wonke intaba encinci wonke intaba apha sisana pha okay chimba sisi basiya fana nobintaba ende ndanze ukwenza ngayo nje ngicela uzobamba bana umsebenzi ke ngixolela lokuqhamuke umsebenzi namabana fana isonto wasi ngixolela wena ngeke basihlala siyithuke kavela lo msebenzi lapha namandazi. Wathi ufika kukaYesu xa kutholakala kuvalwa akanye noba ibuilding noba intoni kondawo kuye kutholakale kubiwa la sayini kabiwayo yakulejijele tata xa kubiwayo kuthiwa akusangene kuzofika uYesu mafika uqala vale ngawo. Oh Jesus. Wazofika uYesu wazovula ngawo. Watholakala kwathi uma uvalwa umntana wayiphepha bewuthi uxolo incwadi ekhali yakhe. Okay. Apha bekukhona umbhali wamatyala ethu. Hallelujah. Ebelokhu ephila ekhona. Kuthola umbhalo khona wezono zethu. uYesu umevalwa engakuncandweni behlabelela athi incwadi yamatyala ethu. Wafika uYesu wayikhazula abavela ububi bethu. Oh Jesus. Waqala incwadi entsha. Hallelujah. Yokuba afike bakathi abazothandaza bazama baba basebenyuka bayahlala khona. Oh Jesus. Because yabazalwane bathe babalakwa sisitha bayamsilo wavalwayo bayacela khona. Oh Jesus. Bayalokha sakwethu akufele mntu bayacela sakwethu akufele mntu kodwa fela khona abafelapha abayibonanga inkosi ayayona labantu madoda abazotshila nalo imfana kathixo yathwala yona yodwa isisa isono siyahlabathi webathathekayo kunendawo yakuhlalwa kuyo. Sandala Messiah. Oh Jesus. Messiah. Ulama Messiah. Yeah, Messiah madoda. Abafuna abasokola. Abafuna mali bekabo. Abakamla ya madoda. Watawafuna. Uyagomsa. Watana mali. Watwala madoda. Ekulalaga. Watwala madoda. Esefumotima. Yekakuyasabebasa. Utisanenoga. Hallelujah. Jesus. Kunasangwa. Elifuluwayo. So, kunasibingelele esivaliweyo. Ukuvalwa kwazo akutshiwo uba
madoda mayixhaswa akusho kanjani. Cha uYesu zama ukubonakalisa ukuba yena ufike njengalawo lebi tholakala ihlinzwa apho. Oh Jesus. Kuphinde kuthathwe kuqhuyiswe apho. Ngoba uYesu ufika kwakhe into angayifuni. Ukuba amadoda bangenanto batholakala emadoda bebulaleka. Oh Nkosi yami. Kodwa amadoda uYesu uzofuna bonke amadoda bakhululeke. Jesus. Bonke amadoda bangenamali bathole amadoda bekhululeka. Hallelujah. Kunamadoda kunendawo enithanda ngayo apho kwatholakala kulahleka incwadi yesakhiwo senkosi. Ngizobuyela kule vesi. Kwathi ukulahleka kwencwadi madoda zafika ingcibi zizokwakha indlu kaThixo. Zifika madoda imali khona kodwa incwadi ilahlekile. Oh Nkosi. Zathi masifika ezingcibi kuthiwa zanikeza imali. Zathi ukunikezwa kwazi imali kwakhona ndoda ithile mthuthini. Watholakala yoqokolele yojonga le mali. Wavele wavumbulula incwadi. Kajonga le ncwadi nomthetho kaThixo. Oh Jesus. Ayingcibi zinikiwe imali. Yo, ncwadi ayikho. Kodwa incwadi ayikho. Oh Jesus. Isize madoda yendawo kaThixo abanayo iplan. Kodwa imali banayo. Yo. Into endithanda ngayo ethi ukumkha. Wathi ubona kwakhe madoda incwadi. Wavela iphahla madoda ekubebembathi. Ethi madoda ingubo bembathi. Oh Jesus. Wayikhuluma. Hallelujah. Watholakala esamkelo kwenkosi. Ukuba madoda kukwazi kwakhe indawo kaThixo. Sizobebesela abathandekayo ongavume ukubheka kwicala lemali. Bheka kwicala ingaba amadoda inkosi ingabe khona na. Yebo ngiyayibona imali khona. Ngiyazibona zonke izinto zikhona. Ingabe inkosi ikhona na. Webazalwane kunendawo funeka siza kuyo. Masizobabhalela esibondweni. Ubana sibongo uYesu. Uma sibabhalela esibondweni sibabhalela kuye. Simdumisa sibabhalela. Izathi kuncwadi iqhatha umdala. Akazi bamthatha umdala. Uma sedlula onke lamaziko. Xa sifika apha siyahlala. Oh Jesus. Ekuhlaleni kwethu apha siyaqala siyabikelana na. Futhi ekubikeleni kwakhe naye sibambene na. Uyambona madoda useqala kwami ndiyamva. Futhi ndimbambile. Webathandeka kudinga noba siyakhahlela kuye masikhahlele mani emntwini simbambileyo sibona sibheka yena sitakekho onjengawe abangaliseka ngabasiyo ukuba nomdudumisa ntoni mna ndiyambona ukuba ukhona andisahlabelali kanti amadoda lisifa kodwa lihlabelela ngoba ukhona ohleleka wami webathandekayo baseswababibhodo sihlala kuya abababibhodo siyabhoba. Wababelele semfundweni wakhatha watholakala esithi apha andisuki ukuba izondibulala lapho ebukhoneni. Kudinga kuhlobo labantu bathi ngelizolwa lithi noba liyafa
Manifela enkosini ngoba ndiyalimala. Manilimala enkosini babathandekayo kukhona izinto azifikayo uma madoda silapha kodwa into asintathayo sibambelana kuye siyalingwa silingwa sikuya siyabethwa sibethwa sikuya siyahlatshwa sihlatshwa sikuya abahlale kuya ayakuwa abahlale kuya bayoyisa Bitone mtala baba ubathola madoda beshumayela ikhathi abahlali wasemeko bahlale kuya ubathola madoda behlabelela ikhathi abahlali wasemeko bahlale kuye babathandekayo ukhona efuna uhlale khona. Mamela uma sihlele kuwe ukhona sikuvala abanye abantu abangakawu xa sitholakala sihlele kuwe kuba khona imigibe evelayo. Jesus. Isizathu kukhona esihamba nawe thina sithembanga thina kodwa sithembe yena. Uyabona uma sihamba naye kuba khona nala chance yokuthi ngidinile ndikhathele indlela ndiyayibona kodwa nikabona lapho siyakhona. Inkosi ndiyavakalela lo chance kakuyitsho unqiyame kumfundisi kuba umfundisi kunento azoyithetha uzothi wehlulwa zizonke athi wena ukholwa kakuhle yena uzokucikela bhethele athi masihambe. Bathi madoda abantu bebona isimo ingathi siyayivukela impilo yakho utholakala ubona ujonga kuye uthi Nkosi kudala ndiyahamba futhi nesimo sesisazeka futhi nesimo nami ndiyasazi sendisazi Nkosi ukuba kuzokwenzeka le kuba madoda ngelinye ixesha kuyamadoda kuphuleke ayithathi bangekho khona nakho mhla wakuphumla wadadalile ngexesha waphumla dala konke hayi ngoba bangekho kwakhona nakho madoda kuyenzeka befike nakho kodwa ifike mntu nohleli naye kutholakala madoda uthwalwa lethwala linamandla wabathandekayo basebabhalala ziphathwe ukambiyawo yaso hlala uyaso ukamkhalalo yaso hlala uyaso ukamjikalo yaso bayahamba madoda bakahlala kuya ufawutawuya wathwala abakahlala kuya kaka sishiya ethwala amandla mahlobo uyaso namandla ngaphansi kwento zonke ezikhona. Imistake yakho yabona ubungozi uziqonda uyafameka xa usukile ebukhoneni bakho. Jonga ufame kanjani uthi umuntu madoda ngenxa esifa ukuba okay kunento bekade ndiyenza uYesu akekho omnyama othwala. Uyabo uma eyothwala ayothatha into yaqalekiswayo siqalekise kwiGenesis. Uyayibona uba indaba yongakholwa isiqalekiso siyancamathela nje kanjani kuyo. Ayothatha inyoka inyoka yaqalekiswa nguKristu isirhubuluzi kwathiwa wena uzokurhubuluza ngesisu
kodwa ngoku bayofuna uncedo entweni eyaqaliswa kwiGenesis. Jesus. Baphatha inyoka bathi baza nosizo ebantwini, Yo. kanti baza nesiqalekiso ebantwini. Kuba Jesus. le nto uYesu uThixo madoda wayiqalekisa kwasemaphakathini. Hallelujah. Bangene madoda abantu bamkele madoda isiqalekiso esisuka wathi uYesu wahlonipha uThixo umntu. Wabona uThixo uba noba umntu ekhathwa inyoka watholakala esidla madoda kwisikhafu bekuthiwe makangahli kuso, wabona uba ngeke ndimqalekise umntu. Oh, Jesus. Ngoba umntu ndiyamthanda. Yo. Ngoba seqalekisa inyoka. Wathi kwinyoka wena uzorhubuluza uhambe madoda ngesisu. Abantu madoda bayetwala ngenyawo. Oh, Nkosi yami. Wathi wayezohamba nzima. Ehubulusayo tayo. Ubunzima. Jesus. Bangene nabanye abantu baxhomekeke kwabo bantu. Nalapho ingozi eyenzekayo. Noba watholakala kusenzeka kanjalo. Kodwa abantu ukudla kwabo ngicela nakuyo. Bathi ukudla kwakhona esiqhameni. Watholakala uAdamu. Wazibona eze. Yo. Bona belekade beze. Bembathe inkazimulo kaThixo. Kodwa ngesikhathi badlilelwe esiqhameni, baqala amadoda bazibona beze. Hallelujah. Kwindawo inkosi ibabeke kuyo. Inkosi kuyifika ayiyanga kwenye indawo, imewe la ndawo ibashiye kuyo. Amehlo inkosi yababona, kodwa yama kule ndawo yabayamemeza inkosi yabo ithi Adamu uphi? Oh, Jesus. Usakhaveli Adamu. Ibingakhange ukufika uAdamu uzembathisile. Nkosi yami. Jesus. Alibegama lenkosi. Amen. Wasothatha amanqa. Yo. Wabe seyazijikela ngabo, seyazincelisa. Uzizama ngenzame zawo. Uthe amanqabi nobe wathathile wazincelisa, kodwa inhliziyo madoda iyasala injalo. Oh, Nkosi yami. Ngoba madoda inhliziyo ayincintiswa ngumuntu. Oh, Jesus. Iye madoda idinga yena uKristu ukuze ayincelise. Hallelujah. uYesu madoda esiza nje ezovala zonke izibingelelo. Wathi into eyi-1 uba akafuni madoda abantu basizamele ngamacebo akhe. Waqonda uYesu ukuba mna ndodwa lizoba sisibingelelo. Into endiyithanda ngayo ke masithatha sibuyele kule vesi sizothandaza. Waye watholakala ehlala khona kwaZimpondo, yasekhona izolo njengento natsho ngathi nomntu madoda isimo sakhe naye besingekho sihle, kodwa into eyatholakala ihle, etholakala ibonakala ukuba lo mntu lo ukhethe yona nto eyahlukileyo. Wathi noma izinto zikhona ndiyahlala ezimpondweni, abahlala ezimpondweni abaxhomekeka ebantwini abakhonzi ngoba madoda kukhonza ngezinto. Uthi noma inkosi ayikandisikeleli usalungile uYesu, noba kukhonto ibonakalayo uYesu. Hallelujah. uYesu wiseka alikelabipa umsebenzi alikelabipa Kunjalo. kukhona izinto azibhekayo ikhabukhona na wahlala ezifikelelweni. Oh, Jesus. Wahlala ezimpondweni. Senivala ukufunda amasotshana sokuthi Shikela ngatsha 29. Waxelelwa umkani uSolomoni uba uyowapi usabele ententeni kaYehova. Nanto ecaleni lesibingelelo. Okokuqala uthi uyowapi usabele ententeni kaYehova.
kuba ufuneka ugade nokusabela kwakho ukuthi usabela ndawo. Yeah. Kuba kuyenzeka ukuthi uyasabela kanti madoda usabela kwindawo erongo. Jesus. Awumanga kwindawo bekumele uma kuyo. Kutholakala madoda ukwazi uzukisa kanti uzukisa kwindawo erongo. Oh, Nkosi yami. Kodwa uthe yena ngoba uyasabela waqonda ngiyosabela esibingelelweni. Yeah. Uthe umefika apha besibingelelweni kwatholakala ubukhona benkosi. Kuba madoda ufike bukhona watholakala madoda ehlala kuko. Abazalwana bekho abantu abekho kodwa wanesinqumo asithatha. Oh, Jesus. Izintweni zonke zikhona. Kuba madoda noma singathini siyasibalekele khona kodwa sizofela kwindawo esitholakala sibakuzo. Hallelujah. Sibona sibe kule ndawo nathi besikhona indawo madoda besikade sikuso besikhona ngoba madoda bethanda ebekayofela ezindlini ezinhle ebekayofela ethavena ebekayofela kwindawo ezitholakala kodwa utanoma sikhona indawo ezinhle kodwa xa uyesu ubukhona bakhe bungekho kulilisa ukufa kwami webathandekayo masibambelele. Oh, Jesus. Funda masishwe. Nanko eceleni lesibingelelo uSolomoni wathuma uBenaya unyana kaYehoyada wathi iya ungwazi. Yo. Wathi Umkwazi. ungwazi. Iya ungwazi. Ngamanye amagama kwangeneka. Kwathi ungeneka kwakhe futhi kwathi esibingelelweni kwangeneka tata wathi ungeneka kwakhe futhi wamfumana. Wathi umfumana kwakhe wamgwazi. Kodwa wakwazeka futhi kwazeka sebukhoneni. Oh, Jesus. Wathi ungwaza kwakhe kwabiza kungcono mani uba ugwazi uKristu. Yeah. Kuba madoda abagwazi wabesekhosini awufumana yona. Izothandaza kufana nendoda madoda iyatholakala bethi madoda beze kuyesu befuna uyesu beyambethelela yathi mayimkhawula wakhupha madoda wakalukholwa indlebe esinqeni watholakala ekhawula lo muntu indlebe wabiza ukuyikhawula indlebe ethanda kwenkosi. Oh, Jesus. Inkosi indlebe yakhe yalise Yeah. kuba banayona labalimanayo ethanda kwenkosi. Hallelujah. Kulimaleke kodwa ngizothi hlala yeke tokabuya yeke khulu kalabuya noma sekhona siyabethwa sibethelwa kuya siyalinyazwa silinyazwa kuya siyabehlela eyamba. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Kuyalimaleka kuyakwazi ukufika izimo kodwa ngizothi hlala babelela semphondweni babelela kuye abanqobayo bazifumana umqele ngale izothi kuzityhileyo onqobayo ndizomenza insika. Ngamanye amagama uzoba insika yokuba ulithemba lenkosi. Unqobileyo Oh, Jesus. utholakale enyamezelo. Thank you, Lord. Inkosi madoda izotholakala imnqobele. Oh, Jesus. Bathandekayo nizothi masikhangele indawo yokuma. Ewe noma sibhizi siyakhonza ingabe indawo ohleli kuyo ingabe amadoda bukhona na ubukhona benkosi isibingelelo ohleli kuso ingabe amadoda inkosi khona na kodwa amadoda ubuhlali kuso ibazayona mthandazo utalisiki lapha andihambi lapha ndizohlalela mandilapha ndizofela lapha uba ulizubalisa mandifela lapha uba madoda ulizubalyalimala yashiwa zizihlobo yashiwa ngabangani nobabili esiphongweni cela sibambe sibeke inyawo.
Zikhona izibingelelo ngaphandle. Oh, Jesus. Ezikhona. Yes, Lord. Kodwa zothi zikhona izibingelelo esiphilileyo. Thank you, Jesus. Abahleli kuso bayahlaziywa. Abahleli kuso bayanqoba. Oh, Jesus. Bathandeka yokuhlaleni kwethu sithola ubukhona babo. Uyesu ufuna uhlobo labantu. Oh, God. Yesu udinga uhlobo labantu elingazubheka abantu, kodwa lizobambelela ezimfundweni. Uhlobo labantu madoda lingazubheka abantu bathini, kodwa uhlobo labantu elizothi uthini yena. Hallelujah. Yabona uhlala esibingelelweni madoda uthetha izinto ezingathethwa ngabantu, uva izinto abantu abangezivayo, futhi wenza izinto abantu madoda abatholakala bengakwazi ukuzenza. Ezinye izinto madoda zivela nemibuzo ukuba hlobo luni kanjani lo muntu, uthene senza ngolhlobo ngoba bahlali kuye abasathomekeke ebantwini, kodwa bamamela ukutsho kwakhe, babe besenza ukutsho kwakhe, kodwa bangahlelanga kuye. Bathatha zonke izinto ezithethwa ngabantu bafuna usizo kubo, kodwa bahlale naye. Cela sifune umlomo sonke. Oh, Jesus.